bro. I pozdrav youtuberi, sa vama je Diabo i danas ću vam pokažem sa čim ja pravim svoje klipove. Pa kao pod prvo ću da stavim Fraps. Fraps je po meni najbolji, ima dosta FPS-a po sekundi, u stvari mi možete izaberete, idete vamo, general, ne, FPS i izaberete idete vamo na movie, izaberete ko hoćete slika po sekundi, na 30, ja mislim da je to najbolje, po 30 slika po sekundi da vam bude, možete i 29, 99, 97 u stvari, izvinite, 30 je okej. Tu izaberete gdje hoćete da silujete vaše videa, klipove, šta već, i onda ja sam sačuvao na partici, znači Fraps klipovi i evo ga, tu je onda po drugo, kad neki kraći video ili, zato što na Sony Vegasu dugo traje renderovanje i sve drugo, onda ja koristim FLV tu AVI, ja samo uđem u ovaj program i ovo je najjednostavnije, samo ubacite video, ajde ja ću da stavim ovaj koji sad update-uje, ovaj ću da stavim, tako, sad čekam, evo ga, i sad možete da udesite, znači ovaj out file, out path folder, gdje hoćete da vam se, kada se završi otpremanje ovog videa, gdje hoćete da vam se saveuje, kao da vidite gdje će da stoji. Onda, ko hoćete formatu da vam stoji taj video i klip, u stvari jedno isto je. Video quality, ova podešavanje je za video sliku. Možete slaba, normalna, pa malo bolja, dobra, veoma dobra i super, znači veoma dobra. Vidite ovo video size, to vam je koliko ćete oštru sliku, znači 1220 x 1080 HD 1080, znači da možete 1080 rezolucije kao da imate da veoma oštru sliku, onda file split, ja sam stavio no split, da vam se na primjer na 740, tu na 10 MB, onda vas se zaustavi, 1 GB, onda imate tu na koliko minuta hoćete da ja tu ništa ne diram, samo stavim no split. Onda audio quality, koliko hoćete da vam bude audio, koliko hoćete da vam bude oštar, i audio volume, koliko hoćete da vam vaš glas ili nešto drugo da bude koliko puta jače, znači ja stavio 500%, znači 500% sam stavio, znači dobro, onda ide samo convert i on se konvertuje i onda samo sačekate, tu ćete bude ove brojke, kad se završi samo izađite, nađite folder, video ili file gdje ste savevali i to vam je to. Onda ovo nešto zabaga, nemam pojma šta je, ovo je YouTube downloader, video downloader, samo ukucate neki, ja ću to stavim nešto vidjeti. To je video što se sad uploaduje, to je Left 4 Dead 2 duga epizoda, ajde nešto na YouTube, ajde. Znači na neki video, a ja ću ajde hoću. Samo pauzirate, kopirate ovaj link, on se odmah premesti vamo, onda tu izaberete ko hoćete oštrinu slike da vam bude. Znači ja uvijek stavljam 1080, pa kuda ide, onda tu save tu, gdje hoćete da vam se save, sam opet saveovao na moj desktop, na tutoriali, onda idete samo download i onda vam se skine. Onda koristim Sony Vegas, pa Sony Vegas, te ako pravim ja koristim samo za neke veće tutoriale i gameplayeve, ako hoću nešto da neku sliku da ubacim ili to njega koristim malo. Ne znam zašto se tako dugo konvertuje, evo sad ćete vidite Vegas Pro 11, a mislim da ga svi koristite, otprilike, ne svi, znači ne važi za sve, ja sam spomenuo, ajde, tako.
tako. Dok se ovo, dok se ovo očita, jebem ti mater, vidi ga, ajde, vidi ga, ajde tako. A gdje sam vas tu stavio samo da znam. Jebem ga. Ajde. Hop. Samo shift. To neće, dobro ništa onda. Onda samo sad čekamo da se Sony Vegas ubavi. I samo da napomenem, treba da imate dosta jak računar i dosta mjesta za Fraps. To što Fraps može da veoma puno ovih gigabajta zauzme, pa preporučujem da imate nešto veću gigabajt, da imate. Evo kupite jedan terabajt, platite bar 50 evra, 100, ne znam koliko je kod vas. Kupite, onda ste zadovoljni s njim. Pa, samo da vidite, pokažem samo koliko je meni zauzeo ovaj. Ja, meni je ovaj već zauzeo 13 ovih gigabajta, 13,5, koji se još nije ni završio. Pa, evo Sony Vegas. A tu neki video stavite, ja ću ovaj na primjer. Ajde. Što nećeš, jebem te guvu. Ajde. Dobro, evo ga. Aha, da. Ovaj video ne može zato što sam ga već preko ovog FV Avija već konvertovao, pa ne može da konvertuje 2 puta. Pa ne mogu, nemam neki drugi video da vam pokažem kako to radi, ali samo to ubacite, onda pravite to što hoćete, idete insert, imate tu text media, samo ubacite koji hoćete tekst. Onda kad ste sve to završili i sa zvukom i sa videom, idete file, ne idete save as nikako, nego idete render as, samo što meni neće sad, zato što nisam stavio neki video ili tako nešto. I to bi je trebalo od toga i onda nešto pričamo o CZ Clearu. Znači to je neki brz kao čistač, tako nešto. Sad sve ovo sačuvate, ovo sačuvane oznake to nemojte ništa. Znači ovo što je štiklirano to je šta će sve da provjeri CZ Clear. Pa ja nemam ovu nemam profesionalnu kao demo verziju, tako nešto. I samo pritisno, čekaj da vam pokažem, vidite. Ovo samo pokreni čišćenje, sve analiziraj prvo, pa onda pokreni čišćenje. Pa, ja mislim da sam pomogao, u stvari, ja mislim da sam pokazao kako i sa čim ja radim. Pa, ako vam se svidio klip, naravno, subscribe-ujte se na moj kanal ako niste. Ako vam se svidio klip, lajkujte, šerujte, komentarišite, ako nemate neki program da instalirate, pitajte me. Ja se nadam da vam pokažem. Pa...